Ahanga rero ubwo abakunzi ba Infinity Rwanda ubwo no mu gihe tugiye kuzatugendamo reka tugaruke ku makuru avugwa hagati ya Iran ndetse n'Ubumwe z'Amerika ndetse na Israel aho Iran yamaze gutangaza yuko baza ngo nitangazo rishya rya Mojtaba Khamenei wa Iran yakomoje ku muhora wa Hormuz anavuga ngo twebwe n'abaturanyi bacu bo mu kigobe cya Persia n'icya Oman dusangiye igeno wumvise iryo tangazo dusangiye igeno aravuga ati twebwe ntabwo tuzemera ibintu Amerika igira ite Amerika itugerekaho cyangwa se ibyo yifuza byose kubera ko natwe turi abantu kandi dufite gufata imyanzuro turatekereza urumva yego ni itangazo ryaje navuga ko abantu bari bategereje kureba yego aho yavuga ati tuzarengera ingufu zacu za nucleaire ako kantu yongeyemo rero Khamenei kandi ubizi ko ari by'Amerika yangurunuka aha uyu muyobozi utaragaragara mu ruhame na rimwe Amerika itazana umunyakuri n'ubundi kandi udatinya gupfira igihugu cye cyane udatinya kwitangira abaturage be uzi ko ise yaguye mu uyu mujyo cyane ise yatangiye uyu mujyo asanga n'abasekuruza babo bawurimo umwana we nawe aravuze ngo ntabwo dushobora kugira gute kugenda gutya cyangwa tugendere ku by'Amerika iri kudusaba yemeye kubijyamo kandi akazanabigwamo uyu mutegetsi w'ikirenga wa Iran rero yatangaje yuko Iran izakomeza kurengera misile n'ubushobozi bwayo bw'ingufu za nucleaire nk'umutungo w'igihugu ni nawe ashyizeho n'ukuri yego Mojtaba ashyizeho kuri ku kintu cya nucleaire twatangiye ibi bintu nkubwira yuko nucleaire Iran igize gute zira ngufu za nucleaire irazifite kandi n'uyu muyobozi arabyemeje no kuvuga ngo barabango findi rutwa na Sararoga twagize gute twatangiye ari ibintu byo kuvuga ngo ingufu za nucleaire bamwe bavuga ngo buriya ngo Amerika ngo ishobora kubigiyeyo ngo irenganyije gutya na gutya ariko Amerika ubutasi bwayo bwayerekaga ko ingufu za nucleaire zihari nanjye ndakubwira nti n'ubundi ingufu za nucleaire zigize gute zirahari bishatse kuvuga ngo uyu muyobozi arebye n'ubundi yaratewe nta mpamvu yo kwirirwa yarate ise yarishwe harimo n'abandi bagenzi be bapfuye nta mpamvu yo kwirirwa aca ku ruhande avuga ngo ibi nibi Amerika bagaragaje ko ari abarwanyi kandi Iran ifite nayo intwaro avuze igeno n'abandi bahuje icyo bita igeno igeno ni ikintu kiri karemano Imana yabahaye ibi nibyo rero uyu mugabo aje kuvuga ngo ntabwo tuzemera abwije ukuri icyo bita Amerika abahaye icyo bita ukuri niba murwane niba muzasebera mu intambara muyiseberemo niba ari intambara gatatu izavukiramo hano nivuke tuyirwane dutsindwe cyangwa dutsinde Iran igaragaje aho ihagaze igihe kiriya kintu cyo nari ntegereje mu itangazo rero ryanditse ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu Mojtaba Khamenei yavuze ko miliyoni 90 z'abanya-Irani yego imbere mu gihugu no hanze zitewe ishema n'icyo yise indangagaciro za Iran mu kurengera izo ngufu za Iran batewe ishema n'indangagaciro za Iran mu kurengera izo ngufu za Iran byongeraho ko bazarengera ibyo ngibyo nk'uko barengera amazi y'igihugu ubutaka n'ikirere kugeza magingo anga Khamenei ntago araboneka kuko nakubwiraga yego mu ruhame yego no mu mafoto Amerika nayo yamubonye ku ifoto gusa ariko Amerika ntago iramukubita iryera n'izahaba bamwe bati yarakomeretse ashobora kuba ari ku gatanda ariko abandi nta ubu ngubu ararinzwe ku rwego rukomeye cyane ariko yasohoye amagambo agize gutaremereye bya bintu by'ingufu za nucleaire narakubwiye bamwe baravuga ngo ese ubundi ngo Iran irazifite yego zirahari kandi noneho muri buriya bitera Amerika yagabye byishe umugore we uyu Mojtaba Khamenei byica na se wumve noneho uburakari afite byamwiciye umugore urumva byamuhinduye umupfa arya twamwita umupfakazi w'umugabo se ubupfakaye byaramupfakaje n'umupfakare binamutwarira se urumvise umujinya w'umugabo afite yego muri iri tangazo ry'uyu munsi rero yakomeje ku muhora wa Hormuz Mojtaba Khamenei aravuga ngo twebwe n'abaturanyi bacu bo mu kigobe cya Persia urumva n'icya Oman dusangiye igeno destiny
abanyamahanga baza bava mu birometero ibihumbi n'imigirire by'ubusambo n'ubuhemu nta mwanya bahafite uretse mu ndiba y'amazi yaho. Yavuze ko uburyo bushya bwo gutegeka umuhora wa Hormuz buzazana ituze n'iterambere ku bihugu byo mu kigobe. Yizeze ko Tehran izaha umutekano akarere k'ikigobe kandi yuko bazakura umwanzi mu nzira y'amazi. Bazakura umwanzi mu nzira y'amazi. Ibi rero bivuze ngo intambara guhagarara ngo nuko ari umuhora. Urumva Trump ibyavugaga ngo intambara ngo ni amezi 2 ngo ni ibyumweru bingahe 3 nasubiza amerwe mu isaho. Ni ugukemura ikibazo akoresheje imbaraga cyangwa kikamunanira cyagasebera mwe intambara gasubirayo. Nta kindi gihari. Ibyo kumvikana na Iran nasubiza amerwe mu isaho nacire birarura. Iran ifite imirongo ihagazeho kandi ihagazeho n'amaguru yombi kandi ntakuka. Hari igitangaza makuru nawe cyitwa Adsoy cyo muri Amerika yego cyavuze ko mu by'ukuri Perezida Donald Trump ngo ashobora kwiga imigambi mishya yo gutera Iran. Kikavuga yuko yego iyi migambi yagomba kwisobanurwa na General witwa Brad Cooper komanda mukuru nyine wa CENTCOM. Uyu nguyu akaba ari umwe cyangwa ari imwe mu mashami cyangwa muri departement z'igisirikare cya Amerika CENTCOM gishinzwe imirwano. Ni nyuma yuko rero mu by'ukuri Iran itangaje ibi byose twavugaga mu kanya. Nubwo mu minsi ishize Trump yari yatangaje yuko impande zombi zitarumvikana nyine ku bijyanye no gufungurira muhora wa Hormuz n'ibindi buri ruhande nyine rusaba. Ikino cy'amakuru cyo kivuga yuko imigambi Trump ari bwakire ari ikimenyetso yuko yaba atekereza gusubira mu ntambara cyangwa se kuyihagarika akemera ibyo Iran musaba. Yego kuko Iran yo yiyemeje gufungura umuhora wa Hormuz. Yego ariko Trump akomeza gufunga n'ibyambo byabo byose. Yego Iran yamaze kugaragaza Trump. Yego kuko ku munsi w'ejo bashize kuwa gatatu reka ngira inama Trump niyemera ibintu Iran musaba ino ntambara yivemo ya Amerika yabise nimba adashaka ko intambara gatatu y'isi Amerika nyine ariko guseba biruta uko waseba okare hari uguseba okare hari no guseba okibe. Ni Amerika niyemera isubira inyuma ikorewe vudro yego isebe okare ariko nikomeza ino ntambara iri busebe okibe. Rero kurwana n'umuntu udatinya gupfa uhagaze ku mahame ye kandi utemera kurekura ngewe Iran ndabazi bazarwana ino ntambara. Uyu mujitaba nawe nashaka azapfa nta kintu bimubwiye cyane. Umwana yigishijwe akiri mutoya afite amahame yazingatiye azavaho hajyeho n'undi kandi Amerika isange intera irimo nimwe kandi Amerika irimo irasohora byinshi cyane muri ino ntambara. Nicyo kintu gihari. Ibiciro by'iva kuri peteroli nyuma y'iri jambo rya Mojtaba Khamenei byase bizamuka cyane kuko kuri uwa kane amakuru avuga yuko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego aribwo cyabwiye Trump nyine gahunda yacyo nubwo itarajya ahagaragara zishobora gukorwa mu ntambara na Iran muri aka gahenge bari bahanye ko ibyumweru 2 bishize. Ahangaha rero ubwo CENTCOM muri igomba kuza kugena ariko igiciro cya peteroli itunganyijwe cyazamutseho hafi 7% cyazamutseho kirenga $126 ku kagunguru. Akaba ari rwo rwego ruri hejuru cyane kigezeho kuva Uburusiya butangiye intambara isesuye na Ukraine muri 2022. Urumva igihe cyari gishize kugira ngo iyi peteroli izamuke igere kuri uru rwego. Urumva peteroli ntabwo ari ikintu gipfa guhita kizamuka nta kintu cyabiteye buriya ku isoko. Nta kintu cyabiteye. Rero abantu nko mu Rwanda mubona bisi nyine leta yazenturoduje irabizi neza yuko Amerika nisubira mu ntambara kugira ngo igiciro cya peteroli kimanuke. Yego ahubwo kiri buzamuke byanze bikunze aho twagenderaga igihumbi tuhagendere 2 cyangwa 3. Hanga rero turebe Amerika Trump iyi saha nibwo akeneye abajyanama cyane. Iyi saha nibwo akeneye abajyanama bamubwira ngo byihorere garukiraho emera iby'Iran gusaba ubihorere kandi nabonye cyangwa dore Amerika irafata inzira ebyiri. Ni ukuvuga ngo nubundi twaratatse kandi icyo twashakaga ntago kiragerwaho. Reka nubundi tumenagure dukoresha imbaraga tukigereho.
ariko ubwo kongera kwataka Trump amaking sure ko ubutasi ibyo bwamweretse amakuru afite n'imbaraga afite iyi ntambara agomba kuyitsinda. Umva se ikintu uko rya hame rya Mareri Oveng riba muri UN rishobora kuzamufata rigafata leta zunze ubumwe za Amerika. Umva ikintu cyabaye. Yego. Ikintu cyabaye. Urabizi ko afite ngo ministry w'intambara. Yes, afite ministry w'intambara. Hexet aryo bushikiranganje buratwabyita ngo ikira mu Kinyarwanda. Umushikiranganje ni ministry. Yego ni ministry. None ubwo abashinga amateka n'abadepite. Yego. Abadepite rero b'abademokarate. Baramuhamagaje bamusaba ibisobanuro kubera ko intambara imaze kubatwara imbari miliyari zirenga 25 z'amadolari. Yego. Ndumva ari hagati aho ngaho. Yego, miliyari 25 z'amadolari. Yego. Bari barimo bamubaza ngo aya mafaranga ari kugenda ubundi ari kugendera icyo ari kugarura cy'Amerika. Yaje ari kumwe na general witwa Dan Kine. Urumva? Ndetse na nushinzwe amafaranga nyine muri ministeri y'intambara witwa Jiri Hart. Urumva? Bamuhasibaza amasaha 6. Bamubaza ngo iyi ntambara iri kubera muri Iran turi kurwana iri kuzanira cy'Amerika ubundi. Ko ariyo mujyana mu bya gisirikare ariyo muntu nyine ufite ministeri irimo irwana irimo yohereza ingabo mu kirere. Nako bya mu kirere no mu mazi naye hose. Kwimaze ko tutwara miliyari 25. Izi miliyari nta kindi kintu Amerika yazikoresha. Icyo urumva aba n'abatekinisiye bari muri ministeri. Bari muri ministeri ishinzwe intambara. Icyo Trump asabwa ni iki? Ni ukubakonveka. Kubabwira ngo mu rwego rw'icyubahiro cyacu nka leta zunze ubumwe za Amerika mu bukungu dufite inyungu imeze gutya na gutya kubera ko nitumara kwemeza Iran yicaye hasi mu rwego rw'isi tuzunguka gutya. Nicyo Trump asabwa. Urabona peteroli bari abantu bimeze gutya na gutya kandi ku isi natwe duhagaze aha ngaha umunsi Iran izaba yemeye icyo twayicaje hasi kuri ibi nibi Amerika ifite inyungu kuri ibi nibi. Icyo Trump asabwa rero ni ugukonveka aba bantu. Naho ubundi nibitabibyo nabandi baturage bari bubaze Trump n'ubutasi buri buze kumubaza nabandi bose baze kumubaza cyangwa bavuge bati ko tubona ibintu bigomeje kuba gaterera nzamba dushobora kujya hanyuma nidukomeza ino ntambara tugakena Amerika ikaba yanabikenera wabihagarikira hanga kuko nk'ubu ngubu igisirikare cya Amerika ni ministeri barimo barasaba yuko Amerika urumva abadepite batora itegeko ry'uko bongera bije y'igisirikare ikagera kuri tiriyoni 1 na miliyari 500 zijya mu gisirikare by'amadolari cyane. Nanda bakashaka bagatari ko se igihugu cyose kigiye gukora ibintu bya gisirikare gusa nta yindi mishinga nta bindi bibazo bihari byo gukemura ni kurwana gusa. Hari imishinga myinshi bakeneye. Hari imishinga myinshi bakeneye. Rero bakeneye ari naho imibereho myiza y'abaturage bakeneye bije. Ari naho bishobora kuza kugonganira hagati ya Trump n'abayobozi bamushyigikiye n'inteko ishinga amategeko. N'inteko ishinga amategeko bahagarariye abaturage. Gora no kureba aho bijana. Icyo Trump abajyanama mu bya gisirikare bagiye kumugiraho inama nko kuri wa gatanu byanze bikunze imyanzuro ishobora kuza kujya hanze nimba ari gukomeza kurwana na Iran nimba ari kwicara hasi bagasasa inzobe ibiganiro byose tukamenya ngo bagiye kujya mu biganiro cyangwa bakavuga ati twebwe turadraw. Trump nawe afite abajyanama baramubwira bati urabe kugira America great. Ni ukuvuga ngo birasaba gukora ibi nibi bigarura icyubahiro cya Amerika ibi bihugu binibi bibone yuko Amerika atari igihugu nkabo.